Tamai whahewa ne a Fiona. O ku whonu ho mauloto I he whawhetai. Pea mo e hounga ia. Ko e a whetau lalo e a Fiona fua ki ho alo ko sisu kalaisi. Ke hifo o whelaula huhui. Ke whakamore more ai e maunga e anga hala. Pea kai ko ia pe. Pea ke apa ngofua ka te mautolu ke mautapa fua ho wafa mao ni o ni. O mau hangatu ke a fio ko hiko e proklama I he le tio vipon media pea me inusila I he fiafini. O mau whakaamua ke mau kau ke moholau marie. Ke whakalea ki mau tolu pea whakamama ki mau tolu ko uhi ka iai hanga he mea te mau talanoa aki. Pea ke nilanga ia ha ofa I he loto o ki mau tolu ko ngahi foha mo ngahi ofe fine. Ke tupulaki e mau ofa ki ho afio. Pea tupulaki pea moe hori ho mau loto ke mau tauhi ho ngai whekau. Ke awhi ai ha monu ia o whakakoloa aki a ho mau ki I whonua. Pea tāpu e kina aki a tonga. Tamahe wani mau whamole more atu ha ngai tōno no haat ma tek mau tōl. A whetau lalo tāpu e kina Silvester Tonga pea moe mea ngā au e whakateknolosia o ku whakaaongai I he programani. Pea mau hapai atu ko mau hau. Tupo wono ka o maae whare o haa mohe o fo. Hou e ke whonua ka o maae ka o take pure anga. Ka o maae si kakai ho mau whonua ke a whetau lala a Fiona o tāpu e kina ki mau tolu. O whakatatau ka moho whina ngalo. A ngai mea koe ke mau sia he mau lotu e pon ke whakakakato loto e a Fiona. O mau kore anga he tāpu a kin I he ofalahi ki o a Fio. I he wafa hao alo ko si sukala I si. Amen. Kore ke u watulo pia moe o tua o ku anaua ki ai a tonga. Ke kei whai hono malu I a ho tau whonua. O tua o tau pelu tui ki ai pia mo mamani. O whai ki ai tau lo tu. O tua ku mo ui. Pia ku toka hono whina ngā lo. O hoi fua ma ho tau whonua. O kei hao whekina a tonga I he COVID-19. Tapo ma moena a whiwhio tupo wono. Ko tui o tu tonga. Ka mai tahine kuini. Nana spau tuku aho. O whehu hoa whonua. Ka maa whoki a whare haa mohe o who. Tapo ma moe tama pirindis kalau ni. Tupo toa oruka alala ka mai hoe ki no pere whonua. Tapo at whoki e paremia ka mai hoe ki minista. Tapo at ke sea wharearea ka mai hoe ki whawawonga wharearea. Tapo at ke kau paresteni. Kau takilotu. O e ngahi funga waka. O e ngahi siasi ho tau whonua. Kau mahoke si I kau whaiwhekau. Tapot ke si mātu a tau whonua ka mai kau mata pure. Tapot ke kau pure whawahe ka mai kau ofisa kolo. Pe hao atu mua e tala whakatapu ai netueka I kare wākai. I he whiawhini ki he tonga kotokoto a pē mo whanonga mai. Ki he tau polo kalama. Pea mo e le tio vipon media Silvester Tonga pea me Nusila. O ko fia au pito ke whafofonga I atu. Ai kau tangata o ku mau ngāwe whakataha I he netueka I kare wākai universi. Ma te tala mahu inga ka ma te vitangalo a whetoafa. Te whoki a siwa taufa ka ma haunga whinau kioa. Whoka uris unga. Mo kinau tolu kotokotoa pē o ku mau kau whakataha I he whakakau ke tātānaki a ho mau wiwi mo ngahi mea o mau ala lava ke ngā ue whakataha ke toko nii a ho tau whonua. I hangahi mea pē te mau wala lava.
o tokoni atu foki ki he ma imoa a ho tau hau tupo wono ka ma foki ai hiki fonua fai he ek paremia pe foki ki he oik minister pe moe sia fararea pe moe oik fafofonga fararea fonua i proclama o e fiafini o kumau fiefia ke tala atu ki he tonga kotokoto ape ai hounga ia i he ngahi ngā ue kua whakahoko e ki mou tolu o ku mou nofo mei tonga o ngā ue ai ho tau whanua. Ko ki mau tolu ko mau hiki mai foki ke whakalahi ho tau whanua ki he ngahi whanua murini. Ka neonga foki e mau whakotua e ngai whanua koe ni o kui kai ke meremo ai e te mau tolu a e mau manatu ofa mo e mau ofa atu ki ho tau whanua. O kuango apito ki he tonga koto ape o ku mau whakoutua atu pia me ngai whanua muri ai tō wholofola a ho tau hau a matu i o tonga tupo wono. Whelawei pia moe whainga taa kafa koia ko e whai tō kona tapu. Neongo ku tau hao pia mei he COVID-19 ka ku ufi ki tau tōlu ia e he whainga taa e taha ko e whai tō kona tapu. Pia o ku mau whakatawange pe iai ha monu ia makehe i he ngahi whotutu ngā ue o whai e pureanga ka o maa whoke kakai e whonua ke whakaauha ai whaahinga mea kona ko ia ke kona hi ai pe kawa hi ai ai kakai e whonua tau te whito ki he tau whanau tō tupu. Hoi pa me ka inga o ku ikai ke tū kua ai whakaamu ai netueka i kare wākai universi ke whakaongo atu ki he tonga koto ape ai whakakaukau koe ke taha pe ke tau ngāwe whakataha. I he uhinga he ikai ke lava e he mā wahe ke ne whaunga whonua mā lohi ange i ha whaunga whonua o ku taha. Koe mea whoki o ku whainga taa ai taha. Kono uhinga koe o ku whainga taa ai e taha he koe whinanga loia e otua. Pea koe uhinga koe o ku whainga taa ai koe uhi he o ku iai ai whukau tau ai te wolo o ku nau whainga ke oua e hoko ai taha. Aia koe whepaki koe ni o ku hoko ia i ho tau whonua. Pea o ku mooni ai himi koe ai wesiriana. Koe tāweni a setane mo sātai. Koe whainga ai o tua ke whakahoko ai taha. Kai whainga ai te wolo ke whakahoko ai wahe i koe ke mā wahe. E kehe kato ape a e tau ngahi whakakaukau. Makatuunga whoki koe uhi o ku tau mau a e tui ko ho tau taki ia i ho tau whonua, ko ho tau pure ia. Pea o ku iai whoki a e tōlahi o ku ikai ke nau tui ki nau tolu, o ku whiunga a e pureanga tui pea moho tau whonua. Aia o ku tui whoki a e tōlahi koe kuonga whakalakalaka o kuonga koe ni tokua o ku ikai ke toi whiunga ia ke pure ki tau tolu e hatui. O ku mahino apito pe a he te mokalati i he whakakaukau whakamāman lahi kawai pea Amerikani. O ko whaampe au ia ke whakamahino at ka teki mō tolu tonga ai monu ia koe
i ho o mou nofo i tonga i he whaunga pureanga o e ahoni. Sai. O ko whamu ke whakamahino e ka te mou tolu, ne ongo peku mou o swanongo tātu o lahi ai. Ko ho mou kere kere, o ku mate, ai kui, ngā pere a whaingofua, hopu hake tangata e ki he kere kere pe ko ia, pea malolo e tangata e ki, ko ki taua eni o ku ta i he kere kere pe ko ia. Pea ka ia haaho ko tau malolo ai ki tau tolu, e hoko atu e tau whanau ki he kere kere pe ko ia. Koe pureanga koe, mo whakakau koe ke mo hiki ki ai. Ke mo te mo kalati kakato. O ku mau e he pureanga ia ai kere kere. O ku ikai ke toi ai ha kere kere ia a au. Pea kono whakamo o nieni. Ko paurewa ke hanga he pureanga o whakaanga e kere kere koe nau mau anga paanga ia. Pea ko paurewa ke nau hanga o atu kia te ki mou tolu, ai totongi tuku hau, kere kere. Pea whaiteria pe pureanga ia. Papau e pehe pureanga tuku hau i ai ap tuku hau paanga valuafe, he tau. Ko i kaipe ke totongi e hataha ene paanga valuafe, o toko he pureanga ia kere kere ko ia. O awea ki hataha. Pea e more rewa mea te koe ai tuku whakaholo koe aho kere kere. Taiminiu o spehe mai kautama koe ni koe una whakakau i koe ke te mokalat kakato i kai mamalanga koe ke pehe, he kai ke pehe ia. Koe nauen o te mokalat kakato o kou tala noa tua i Amerikani. Ka pau he kai ke pehe he tau e nima ka hoko mai, tau e hongo furu ka hoko mai, e pehe ia he tau e wanoa ka hoko mai. O koe mea ko toka ngau e ki ai o whainga taa nge ia ke whakakau kau i he kakai tonga. Pea ko pako whaarea ma o pe ki ai i he porokalama koe ni, pako loto pe ke utoutou rea pe ki ai. Koe mea kui ko toka te rine whakakomi ni usi. Ko toka te rine whakakomi ni usi, o ku pure au pito ai pure anga ia. Ki he mea kotoa pe. Ko taime kone ko o ku nofo ai pure anga sia ina o wā ofi au pito mo pure anga tonga. Koe taurea tonga koe takanga koe a niu motu mo makahunu. O ku hinga ia te na takanga pe niu motu mo makahunu, ka kua pau pe ke mafoa e niu motu hono foa i he makahunu. Te koe ia o ku whakatokanga atu ki ai tonga. Mo ofa mai, puke mai ho tau ki i whonua monu ia, ke tau kei kaumea pe mo Amerika. Amerika koe o ku whakatau atai na iai ai lotu. Amerika koe o ku nau whakotuu koe in God we trust. Kai tuku wange atu asiaina koe o ku ikai ke nau tui o ku iai ha otua. Koe mea koe nuko o ku hoko i maaman he ahoni. Koe mea na kamata i me siaina. Ai COVID-19. Pea ko hono whika i mo hono whakakau i o whainga taa koe ni. O ku kilu ai a ke atamai o ki taua tonga. Kana e whakakau i mea koe nia ke purei e he pure anga o kawai mo Amerikani. Kawai mo tonga. Ke na waafe
ki he mea koe o kui ko toka te rine whakakomi niusi. Hange koe ni. Kua pau ke huhu malui COVID-19. Koe foi mea koe ia. Koe foi toka te rine whakakomi niusi ia. Kana e whika ia mo whakakaukau ia ke whau ai whahenga vai lasi koe ni, ke ne lawa o pipihi, ko uhi ke whakatonuki, kua pau ke huhu malui e kakai, kai ou ai hoko ai whainga taa. Ia ko mo me te wawai ki Amerikani, koe tai mini o koe ngai whare mahaki la lahi Amerikani strike e kau ngā awe. Ko inga he ku kai ke toi tari ke nau whakatun tolo ngā awe ko hui ku kai ke nau fie huhu nau tolo ria kai ke nau fie huhu malu i COVID-19. Koe tau ataina koe koe ai tangata koe ke ne whiri koe pe koe hae whai to'o koe ke aihono sino o sto'o ia. E he fwoi toka te rine whakakomi niusi koe ni. O kui kai ke uhinga utala noa to aku ia ke upeha to au ia tangata tonga oua te ke huhu i kai. Ko utala noa tu ko hono whau e siaina ai whahinga mea ke nau hanga pure i aki ki tau tolu ke nau pehe mai pehe. Ka kōkore atu au ka kaitonga tau o tatolo huhu. Tau o tatolo huhu. Tukua nge toka te rine whakakomi niusi ko utala noa ki ai. He koe mea mo nia. Ka tau tatolo huhu. Koe ngā ke malu iho tau ngai whamiri. Mo tau amanaki atu ai. Kia tāpua ka o tua tene hanga whakamui ki tau tolu mo tau whonua a pong. Kai ke? Ko inga pōke e whakatala noa atu. He koe lue atu koe ai kaunga mea mamai koe ai pure anga pia moe ambastoa saina. He kai ke kaunga le reia ki tonga. O whakaukau pe a tonga ia koe mao koe fitu noa miliona koe futāpua ki ia. O kuiai pe moe fitu noa miliona e iku ia ke kawhai ai whonua. Mana tui koe kawha koe whihia ia ai whonu he kawha whonu i Kristahi. O tupu ai a rea tonga koe kawha. Koe whaingata ia i Kristahi. Koe ngā he koe whonu ku pau peke mānawa. He ea. Koe ki tau loto ke kawha ho tau whonua. Taimini, o koe ke ulo poka hano whakatonga i lele i. Mako taimini ko tau whihia. Ka pau he kai ke whakawete ki tau tol he taimini. Me he fuu mo ua. Lau ngeau miliona ki sia ina. O kai ke ulo ape te tau alu ki whe. Tama e toko lahi. Mamaranga. Tuko whaarea he mea koe he tama uke ilo he mea kau ki ai. Tike te lava whakatonu rea i whe i e mo ua lau ngeau miliona. Koe mo ua. Aia koe mea koe o ko kore au ki ai ka kaitonga. Oa te tau hanga ki he pure anga. O whalala beka nau tolu. Ke nau whaiho tau whakawete. Ta tau pe i he whaito o kona tapu. Ta tau pe i he whiri e kau whafufonga ki whare area. Ta tau pe i he whenga ke totongi ho tau mo ua. Kua pau ke tau ngā au e whakataha ki tau toluia ka kaitonga. Ke tau tokoni ki he pure anga. Ke tau totongi ho tau mo ua. Pea tau whakatau ataina i ki tau tolu. Pea mesia ina. Na e whatu me ai. Ai ngahi whakakaukau ai ne tuaka i kare waka universi. Na e makatu ngai hono whenga e ke alatu hakau whafofonga ke na o hu ki whare area. Ko hinga ke nau kau hono whakataha i koe ai ngahi lao e whonua.
Pia nau kau I hono eke I koe, ai ngā aue ai pare mia pe mo kau minista I wharearea. Koe ngā he kukai ki ahari pōti e mau. Pe aku tanu pe ia aku kai ke whakaasi ia. Koe ngā he kupone pe e kau whafofonga ia mo kau minista. Koe ngā he nau pāti pe nau tolu ia. Pe lava ai o mau I e lao kai kei lue whaingata ia pe whonua. Nai whi mau ke ai kakaia ke nau I loto, ke nau eke e u mea ko ia, ke kau ngāwe ai pureanga. I kai ko ia pe. Whi mau ke ia ha kakai, ke nau hanga whafofonga I ki tau tolu ki he pureanga, ke tau siofi atu pe e totongi whakaku kwa ho tau moua. Ko inga he tau nofo tau tolu me murini, mo e fuuivi lahi ke tau tokoni. Ka au te gei ke tau lawa tau tolo koneki. Pea mo e pare mia pa mo e pureanga. Ko inga he nofo pe pare mia ia pa mo e kau ngāwe koe a ana I tonga pe ia. O te gei ke lawa ke hokoi e fo I halwhakawakawa koe o e kakai nofo muri. Ki loto I he loto pureanga. Ke o atu e fuuivi koe o e kakai koe koe unau nofo muri. Ke tokoni atu ki he pureanga ke whai ho tau whakatau ataina. O ki kai whaka ke tau nofo tau ataina tau tōlea Silvesta e tau nofo neong ho inu sila mo mau nofo Amerika I kai. O tau nofo tau tolo. Tau nofo tau tolo. Tairi iri pe tau tolo he tau whanonga ki tonga. He koho tau whonua. Neong he tau mai o liriu kakai o hoko koe tangata Amerika mo tangata New Zealand. Ka koho tau toto. O kui tonga ia. Koho tau mafu kui tonga ia. Kai ke? Nai makatuunga iai e whakakaukau koe ni ke kumi haapiako I Amerikani. Pea kui kai ke mau whakakaukau pe ki Amerikani. O ku mau whakakaukau fo ke kamata I Amerikani koe mau I heni Silvesta. Ke whenga I rewa ke hola taki I mai e tau whanau mei tonga. Mana tui ko tonga koe ki whonua reke reka. Mana tui koe tō koe e fo I kilo Mariana I tonga. Koe ne mowete e peana koe ia, ko la vei he tonga kotokotoa pe koe ki whonua si. Kono whengai koe ke hola taki I mai whanau ki Amerikani. Oku I heni pe ta moe Mariana ia moe drugs. Ka koe ngahi mea koe oku mau I Amerikani koe. Ke toko ni aki ai whanau koe. Oku na wala ki he drugs. Oku mau heni ai ngahi mea le leita haia. Mea kotokotoa pe, mau e toke tā, mau e counselor, mau e kau professionale ke na hanga o toko ni ai tamaiki I Amerikani. Oku wongo foki he koe lea mo oni ke atonga mai e. Te tau kau toke tā, tau tolu heni koe kau. Kau toke tā counseling, he? Peang maina na lama o ki tonga. Toko ni e whanau. Ka koe o mai fo koe whanau koe ke nau hako wa koe Amerikani. Koe ngahi tā puaki a koe na whaikesio. Hau e whanau, hau visa ako. Hau ngofua ako. Hau whakalao ke ako. Iai mawai pe mo ne whakalao ki hene ngā ue, visa ngā ue. E koe kamata koe a ki tamasi I hene ako neongo ne hau peo korisi ki tau e ua. Tō harewa e he ki api ako koe ia, o ave ki tamasi I pe koe whē malae koe o whakaamu ke aluai. Me ai a mata a ke Amerikani. Ha mea pe, ka pau koe whea koe atiteki alu koe he. Whea koe uhila alu koe he. Whea koe ngoue alu koe he. Whea koe loea alu koe he. Ha whahinga malae pe. Ka kone tō me koe ke Amerikani. Wea rewa kakai ia. Nau mau e loto mau lalo mo loto ofa pe. Te nau toko ni ai whanau.
Kake ngata pe I hono tokoni ki nau tolu ke whenga ke whakafono na application ni ke apiako. Tokoni ki nau tolu ke lava o tari nau tolu ke nau hau. Tokoni ki nau tolu ke totongi ha nau whea. Ke nau puna o whai e nau whaka eke pe interview ki fish pe ko Nusila. E tok tala he taimi e whetu e whai ki ai o whatatau ki he COVID-19 mo whotu ai ka hau koe ke tau ilo ki ai ahoni. Tokoni ki nau tolu ke nau wholau mai. Tokoni ki nau tolu ke nau hau o iai api ke nau nofo ai. Pea koe kakai koe ni, koe whakatonu rea koe a kusi vesta, kakai pena e whiri pehe o tua. Kakai pena e ui pehe o tua. Ko hi he koe ki kolo, ko Trenton o ko loto mau peke nau whaalu kei o huluat ke sio me kei kakai. Ko talanoa twa koe ni, ko talanoa taimini me San Francisco, he koe mea ko whakakau i ke o alu kei he ngahi kautaha I he whetu koe ni. Ke kumi e ngahi matapā koe ke tokoni ke tau whanau e nau hau. Kai ke, Trenton, ki toko no afe. Ilo pe he kakai ke mui kolo. Koe mea hoko koe tonga, tau ilo pe tau tolu, ko apiohai, ko me ai, pe au pe no fuka Trenton. Koe ki apiako. Ko nau ofa nau tolu I tonga. I he o atu pe koe o whakamatala atu a e tau fie mau toko ni. Ko nau ostala e nau tolu e nau ngahi whakataha. Lalahi whakaapiako e hau e tau whanau o ako I a nau tolu. They are looking forward, Sylvester. Ke hau ko e tau whanau. Ko ia o ko fia, ke talanoa ke ilo e he kakai I tonga. Ko tai mo talanoa mai ai ko mo family ko Amerikani. Mo talanoa mai ke nau o wange ki Missouri o whakatau ha apia. Sylvester, e kai ke te mau ha apia I Amerikani he ua mano tupu. Ka aku kei mau pe I ki whetu u. Pate talanoa te wawahe tuen. Ko al foko o talanoa pe mo city. Toko taha koe he city o ne tokanga e ngahi whare mo ngahi api. Pako talange foke tama. O ko whe mau ke whakatau ha ape wanoa. Talama he tamanga te au. Whakatau pe ha ape taha. Ko ne uhinga foki. He koe ngahi api o whe mau foki ke fix. Tama ia. Whakatau pe ha ape taha. Ngā he api ko ia ke whakaofa au pito. Osko ia. Tok whakatau e ape taha. Ako na whainga ta African Sylvester. Mana tui, o kou toko taha uia, ka toko miliona kau pālangi ia. Pea ko hau e kau pālangi, tai min me ngai state ke, o kunau ilo whake nau tolu, ai maa koe a ki wheitu u. Pa hana tau, he koe nau sirini a nau tolu. Mana tui ko generation hongo fulu e nia e nau tupa nau tolu, na e talo e mate e nau kui fitu a nau tolu, mene life insure anai, o alifu ke nau kui hiwa, matat mo kui koia, alifu life insure koia ke kui walu. Pea nau nofo nau tolu ia he generations o paanga na e alifu me he generations ke generation. Nau 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 paanga laha nau tolu. O nau tolu whatau e uapi. Kau lere holo pe ho ik me kainga. Mo pehepe. Te ukore pe ka Sylvester ke whai pe ma polo kalama here tio. Koe ngā ke ukore ai pe ai ke kakai. Ho ik me kainga tonga. Mo tolu tata te whita ka mo tolu Amerikani. Mo anga whakatau ha mo ki api i ono kei mao koe i he ua mano tupu. Ko hi he kumooni ai tangata koe he siti. Kama e viriam, whakatau e api taha ngā hia ke osi ke sai. Paketok whakatau e api hoko. Mana tui kapau te ke alang koe te vita pa te alang koe sione whakatau hao api. Koe whako sirinia au. Whakatau po koe api pakatau mai.
o malanga mo farere api koe pa ku ai ho siri ni au ke ku mai o me ko ke farere ke api koe ya ta ko ne foi faka ofa pe api koe ya ko ne o si anai te tala au ka mo tolo ho ek me kai nga o ku fiu ai ka kai ho no kum ha fe tu ke na rent he mau ki fe tu si fo ke ki fe tu Aia e lama pe o ma o pe ta hai ai ke ne rent pe ha ki api I foi wa taimi ko ni ka re ke au ki a kos wa no wo wa he ko a kos wa no wo wa ko I au whakahanga hanga ko e lava ha wai e tau whanau ki semester ko a kos o e tau fo o ka pau e hoko hoko atu ai pe ai lelei pe a to ai whakatapu tapu I ko ni o kulolo tonga whakatapu tapu ia ia maman he ahoni ko ia I hoi ma pa kainga ako o kore fa ma to atu I ho mo whanau mai ke tau proklama he poni ko ngai api ko ni whakatau I pe he kau palangi na fa more ke na ki ni mafe ki ai be ka ke au ta hamano ko na te foto mana te le fu papa he ta fa aki o ta pole price te para na fa tau he wa mano ko fa mano ya pia ko ya de kapaz ka ke moang fa tau he taimin I ke wa mano te mo to ko ang ha ko fitu mano mai api mo mal mano ka ko kore atu ko o mai kon e tau fa na wa ko ke na ha u ko e tā poa ki lahi mo e nā hau o si ai pe ai ngahi api ke nā no foi. Ne o be ko si ai ai fanki api taimini ko os ma. Te o pehe taimini ko si ai api o fitu. Ko os I ai. Ne o o te gei ke pehe ke lava whakalere I katu katoa ngahi api ko ne fitu. Ka kua iai ngahi api fitu ko lava loka. Ai tau pehe ka pau ko e api taha e lava comfortable no foi ha. Toko ono o slava he taiminia ke no folelei apito ha toko whaango fulu e hau te mei tonga. Te ke ngā taisi vesta koe ngā ue. Lahi foke ngā ue he toko si e kakai koe ke nau whai hono renovate ai u api koni kou tala noa ki ai. Koe. Ka koe tavi fokia e kautonga I he mau nofo I he feitu ukoni ko Amerika. Ko mau tavi ai mea koe ko iate. Koe. Kono whakarea koe iate ko hiko veve ka ukawai pe moe hori se fare mo ato e fare mo aufi e fare mo vari e fare. Ta koe o ko tala noa pehe ko hinga ko wham ke ilo he whanau ko na o mai me tonga. Ta maiki. Ko kore atu koe taimi koe te mo hawai ki Amerika ni. Koe mao pe ki whainga maari e ose assign menu ose homo e ka mo mea katoka mao ki taimi tau iate. Tau ngā aue. Mao ki tō lai totongi ake ako he tau hoko. Whatau ake whanki I whie maa homo no fō. Totonga ko mo whanki ren maa apita whanki apun ko tala no at ki ai. He kapau e nofo toko ono he ki ape ta nau tak tola te au pe he mahina. Ko tola e ono ngea ue o slawa le rea I pe homo totongi ki apia mo e peimene uhila mo e whanki whakamore wifi ma he mea pehe. Ma mo se niti keri ki tonga. Tolo tonga peho hau ako. E lahiang ho seniti, labo tala se taimin. E lahiang ho seniti ko e mau I ho hau ako, lolo tonga peho o ako, lahiang e ho ngā aue ho au, ngā aue taimi kakato kona I tonga he taimini. E ke lahiang e be seniti e mau ai. Mau ho matai tohi, mau mo seniti. Toe poto he tufunga, mo e palama, mo e uhila, mo e ngahi poto I ngā aue kehe. Si vesta, koe whenga penea ke whakaia e whanau, ke nau apalai mai ke ki apiako. O koe kai ke uloto si se vesta ke kumi koe totongi ako e tamaiki. O koe kai apito ke uloto si aki pe e ku ilo ko Amerika eni. Kau ilo e ngahi matawai, ngahi whenga maari e ala lava mao me ai e ngahi tokoni, pea o kui ai pe moe ka kai tonga ia
i heni o nau nofo na tolo whaam ke nau totongi hanau ki i hanau tama honau tuwhewhine po ke tama honau toko wa o ku ke i tonga ke hao ako. O ku hinga poki a whakatala no ai ne tuaka i kare wakai universi kai ngā tonga koe tau ngai whakataha. Pa koe ai o ko loto pēau ke utalatu pē i he proklama kotokotoa pē. Sai pēia o kuika ki kaha kaunga ia taha ka pau ku ke tui ko ia ke patoa pe ke peki pe pati ha o kuika ki no kaunga ana taha ke whenga iho tamasi au ke hau ia ako. Kuika ha le vei e taha ai hoku loto pe koe loto ne tueka i kare wakai. Hala tata. Pe ku katolika pe ku pentekoste re ka ha whaenga whunga waka pe ia. O kuika ke kau e ngahi mea e ko ia. Ke ne wahe wahe i a reka koe ke o mai ke hao ako e Amerikani. Me peu tau whaamo tato ke tau kau reka. Ke nau whakahao hao me ngahi whaihia. Whanau. Mea pango peho koe kai ke nofo noa se tanei ano whenga ke vere i tau tolu ke tau whai kovi. Ka tau whenga mau pe ke tau a pa tau lawa sivi i ho tau loto. Pe koe mea koe ia e iku ki he haa. Pakapau tau ilo ke ngahi mea koe ia e iku kaunga kovi ki ha taha. Patuku. Ko alo au whenga koe ke lawa ho high schoolu. Ko taratu ka koe te ke hao ako e Amerikani. Ka pao beo koe te ke whai hia. He koe ngahi mea ia koe ke lawa e taha ia. Ko loto peo ke taratu he kai ke lawa e au ia o mai. Ko uhi he koe ngahi re kooti koe e fie mau e he api ako. Ko os ilo le re e au ia ui kai ke aha taimi ia. E tae whakakau i he ngahi ripoti ko ia ai fie mau koe ai polisi re kooti. Ka momana tu i ku hanga be kau tamai ni he. Lomi i hi fwe waia kai. Hula lo waia mai pe hataha. Tō mai ki murini. Ka ko te whaile lei. Te kātaki peo whaile lei pe. Ha more pe hoto hala o ki taia. Whaingo fua pe ia. Ko hinga he koe mea koto toa pe ia o i he māmani koe ni. O koe fu uivi. Mā lohi. Au pito ia. O ki ke tau lawa sio ki ai ka oku i ai. Ko iwi o tua. Pea ko loto au ia ke tō mamafa ia ki he loto e tau whanau. Pe tai mutu kotoa pe o ku e trend mai e kaure kasi we stapa ko tai mutu mau tala noa ai. O ku talanga mau be ke tamai ki mea ko ia. Mana tu i koe mea kotoa pe o tau whai koe ni. Au finima pe universe ko ni ki o tua. Ka ko ia aku ne mawhia mea kotoa pe. Te paureo ke tau hanga o ai ngahi mea ke whakaha ia te ki tau tōru. O tau ofa ki he o tua. O tau tangi ki he ne toko ni. O tau whiema o hono iwi mono mālohi ke toko ni mai. Te o tau. Whai peo tau o singa maari e pa tuko te reki ai. A hono whakaosi. Te o tau tui ki ai si westa. O koe ngai mātua o mau o stala noa. He ko kore mau peke whanau. Ko pau peke ai hawhainga maari e ke nau lava. O tā mai ai i he messenger. Ko hinga ke whahatala noa mo mātua. Makuare ke se ni ko tala noa mo mātua. O tika ke lava he mātua. O mai reka ke mau tala noa. Ka kute o sfia maari e pehe kute tala noa pe mo mātua. Te ko fie apito ke whakahoko atu hoi pa mo ka inga. O ko fie apito i he taimi koe o ku emaili mai api ako. Ta mai bria ko me ai ni na smart mine application ni.
Pe o hanga pe e hare ka pe na email at ki ai tare kita ko international student o faita en la email o seni mai. Ko mai fi la. Ne o te ke na heka he waka ke na ha. Ka ko ilo o i he loto sistemi a processi ko o na application ni. Ko taimi ko e fi ma wai na mai me afaka paanga. Ko taimi ko e toki. Hiko haa ki atuai a whenga koe ni o whai holo ai whakahemata i Amerikanisi Westa. Koe. Ke lawa to tongi ake whanau ke nā wha. Mana tui koe tala ati pē ki tonga. Ke ki whakakaukau e tau kau whakufonga whare area. Na lawa eha whakafofonga. O whakaloto i hawa henga. Ke to tonga mai ake nau sirin whare area. Ai nau whanau ke o mai. Mon. Kaka lawa, pahau ke lawa. Tau whakawhetai. He ko nau tolu pe whong e benefiti ai. Papa ka ke lawa ko ha project ke hei ai wahenga te nau firma ke nau sirini. Go ahead. He tau mai tuku e tau whenga a tato si westa. Koe. O koe me taha ko whaam ke whakaongo atu ki he. Tatau te whita peke he tamai ki ako. Alu ki he website ko a educationusa.state.gov. educationusa.state.gov. Te ke sio ai ki he ngahi whakahino hino whelawe i mo hao wako koe ki Amerikani. Ai ko hinga koe e whenga koe ke o atuia ke tamai ki tonga. Ko hinga he koe tamai ki ko ospi e nau tō luia. Osma ai ni ihi. Koe. Mana te whok te nau over qualify nau tō luia ki he ki i korisi. Ko ki community college for Kenia. Koe. Ka koe nau alo koe ki ai, te nau sio ai ki he ngahi scholarship. Ngahi apiako te nau ala lava apply mai ki ai. Koe ngā he uku whakaaulirika tua e Amerikania ai nau ngahi information koe ki a taha wheha wako e Amerikani. Koe. Ai koe Education USA, koe rea pia taha, dot, state, STATE, dot, gov. Gov. educationusa.state.gov. Alge website ko ia. Pea ke whakafono koe ke umea ko ia. Ko ngā ke tau tamai ki tonga. Ka fono he ngahi kore scholarship. He koe pe ngahi scholarship Amerikani ai. Ka ke, ko loto pe ke o atu information ko ia. Ko he ngā koe tau. Pea ko tuia os ilo pe he tau whanau wako koe nau os toha ke ki olunga. Anu ose nau PA tau pe ose nau PA me fisi pe. Lawe nau maa me USB. Ko te au na os ilo nau tole mea koe ni. Ka ko o atu pe a koe ke mo, go after it. Apply he u scholarship. O koe lea fokia he whaiwa baseball o koe ai whonuani si Westa. Hei kai ke lawa koe o tā e fo i pulu. Ka aua pe ko ke tā i ai pate. Koe puka koe ai pate koe o i kai ke swing. You're not gonna hit. You will only hit if you swing. Mari. Ka ke si Westa koe talanoa foki o e whiawhini. Koe whaamu pe ke ongo i e he tonga. Koe whenga atu koe ni ia. Ke tau o whani mo tau whai taha. Mo tau ngā ue whakataha. Neongo ai ngahi kehe o e tau tuis whakapolitikare. Tuku ia e ta whaki. I e tau hoko koe tonga. O kuiai e whahinga ongo. O whani whakaiki tau tolu pe. O kune whatu e iwi maa lohi au pito.
he taimi kou tau whakatahai. Oi. O tui uke ilo pe i he whenga koe ai langa whonua a le mātua. Koe taimi koe whakatahai e toko nima, maafana, koe taimi whakatahai e toko nima noa, o toi maafana ange. Oi. O pe mea koe toko toa pe. Koe lau whake kau palangi. Numbers build belief. Oi. Pea ilo whokia he kau tama koe na kou nau whenga mau pe ke uki e nau kaulaka ke toko lahi. Koe ngā whoki, koe toko lahi hanga e kakai, o whakalotoi e e kakai ke heke nau tui koe mea e koe oksai. Oi. Koe mea ta tau pe, o ko talanoa tai au ia ho e pa moe kai ngatonga. Kono whenga e koe e tau whanau tato ke hau o ako heki a piako koe ni. I kai ke ngata pe i he step uluaki ke hau a tamasi i ki he korisi. Ka koe step uluaki pe moia a ngau a netuaka i kare wakai universi ke o ma e tau whanau wako. E toki hoko atu a mui a ngahi mea kehe ke whai kia talanoa. Ka aku i kai ke o loto ke o atu. Ko taimi koe na e kandidate e kau tangata ke na alo o whiri wharearea i tō ngā suesta. Oi. Ai os whakahoko atu pe he taimi ko ia. O kui ai pe ai ngahi mea e o kui kai ke mau tuku atu he ea. Ko ngahi mea mau loto pe ke toki o pe ki tonga. O toki talanoa mo nau tolu. Ka toki whakamahino ai mo ngahi mea ko toko toa. Mo ngahi mea ke pe o ku whai kai ai ngā aue i Amerikani. Hange koe whaamo koe ke whenga e hatau ambassador Amerika. Na e whakakau ka i wholoa pe. Ai whenga e ha ambassador Amerika. Kaki mana tu i whoki koe oku i kai ke whuho haa Amerikania. Ki he ngahi whonua hange ko siaina. Oi. Koe whai mea oku i kai ke whatonga ia e he kakai. Ko Amerikani unau awe na dole paanga ki Australia mo New Zealand. Ki whaia kono toka ngai koe ngahi whonua. Ko siaina ia o unau loto nau tolu. Ke whakahai ki he ngahi whonua e nau whenga tu koe ke toko ni nau tolu. He o kuia e mea ke hea e siaina me whonua ko ia. Mea whaingo whaitaha, koe nau whiri koe he United Nations. Ko nau, koe ngā ke nau mālohi he ngai mea koe toa pe, nau whakakaukau i māmani, ke whaia ki e nau hanga o whakamamahi i, ai whahinga tangata i he mo uini. Ko hunga koe ko lawai o ai fo i se desko ia, pa te wate fo i whakatata, hange koe COVID-19. Oi. O was whanonga mai pēko, area i, pe wheka abito he whareareo Amerikani e mau, toke tā ko ia, paus, tuku aki ina e, ilo pe e ia hono whenga i ke ame paanga ke, University whekumi koe a siaina, ilo pe ia moha, moe kau, palau whesa pe mehenga University ilo a heni na nau kau mo nau tolu ai. Katoa ngai mea ko ia, mate katoa pe ke paanga. Totongi i pe e siaina. Aku totongi e siaina e fu kau bilioneo Amerikani. Ko haha kia ki kau wharearea o tonga mo, ki kau minista o tonga. Ki hono totongi i ko e siaina. Ko whamange mai e lava ai kau tangata koe o nau mao mawhai i tonga o nau rea mai. Mau malanga. Mau whaambe ke mau talat ka koe o ku ikai ke mau tari mau tol hatotongi i mau tol e siaina. Kaui ai fo i me a whaka fia whakamana mahe se vesta o ka o ku ikai hoko i ai tonga. He koe mea hoi ni a siaina unau whai everywhere they go. Oi. Pea kai ke ngatai. Pea mui atu ai mo na fu pul tousa. O ku ne palau e whonua ko ia o ku i ko drugs.
Fam ke rea mai tau ka tamai tonga no mamalanga ke hala ko ia ko ga hu bol ko sa drugs ya sia ina. Mola. Ainga. Fam ang mai. Fam ang mai ai pe loto. Ki i to oni filo pe ono lahi. Yo tua mo tui ke o tua. Tata naki fangi to oni filo ko ia. Me he tangata ko toa be tonga. O se tau whainga ta ata ko. Ki tau lawa tau tolo tau e se tane. Mo tau wili, mo tau poto, mo tau malo. Si vesta. Ko ki ngawe ko ni whaiat me ne tue ka i kare waka e university. Talo be whakaongo atu e ngā lue a. A ngawe o whai ko ni. Ko pure ngā tui ko nustu tone whakakalaisi. Ko kore whamore more atu na taku. Mo maa ni oni. A ki mo tu a koe ni whakau haa atu. More ke mama. Ka koe loto koe ilo mo whapapau e mea koe ni. Ka kau ka mao pe, ai ki i tui pe ange ha te ngai musita. I he loto whare o e tonga kotoa pe, i he loto o e whamiri kotoa pe. Pe e whai ngō fua a pita e tau pe o fo whani. Whai ngō fua e tau ngā ue. E be kua mea le mātua ke tau whai si vesta ka wala katoa pe ki ai. Mola. Wai pe mau ki mea i fua motu, pe mau ke mau. Langa haki tau taki te ehi pe lawai. Pe heka kia mea whainga taa. Si vesta ko fia mau pe he whainga maari e maa programa pa ko pamalo mau pe kia koe. Ko ilo ko ui e tangata mono whatongia i he kuanga takta. Pepe kuanga koe ni whainga teknolosia koe ni ku tau si o mata he ahoni ko kuanga internet. O mai pe koe ke wa whainga maari e. Ke tokoni ak ho tau whonua. Whakatahataha ak ho tau kakai ke tau lawa talanoa. Rea doau me San Francisco he ahoni. Na rea atu me Missouri ane afi. Te rea atu me awhitu ke he a pongpong. Ke talanoa mai me New Zealand. Ba whanonga mai he tau kai ngā me Australia mo tonga. Ma ngai whitu ke me mamai. Ko tui koe ngai Ka ngai mea kou tau mao i he kuanga ko nisi vesta. Nai whakamu ui pe tau tōlu ia. Ke tau toki hao pe ke he mamani i ke tau mo ui i he kuanga ko ni. Te koe ngau e kou tau whai. Nani o si awhio i pe e ia. E hoko e fu kuanga whainga taa pe hen. E fie mau au pito. Haka kai loto lahi. Mo haka kai tui lahi. Mo haka kai ofa lahi. Oko whaambe au ke talatu ke singai mātu ai tonga. Ona ke anga toko o tamasihi mo taine ko iko tamasiwa. Oko kore atu ke heka tamasihi mo taine ke head friend mai Facebook ka. Ya o atu ki ai link ko ki ai application ke apiako. Tena whafono mai na application ni. Si vesta ko aho tahaua o katopa o ko foki apiako. Ai ko foko ki apiako ko appointment ni pe mo whafofonga me apiako pe mo whafofonga pe me he koristu tuku ko apiako. Ai ko uhinga ko o lave mai koristu tuku. Ko hinga ko e seniti ko o whakakau i ko ke ofa mai aki e he kakai. Ke hūhanga tonu ia, ke paanga ko ai koristu tuku.
ko ngā he o osi ai foki e nau 501c3 pe osi i ai e nau ngofua pe mei he poto ngau e Texas Amerikani ke lava ai kakai koe te nau ofa ki he ngahi ki he kautaha ko ia ke nau claim e nau se ni tiko nau toko ne a ke tax. O no tonga whakahu pe e mau application ni tau ataina pe ai netueka i kare wakai ke 501c3 e toki mahino a te amui ka mau to ke mau ngau lau fa pita pita pe mo ape ako pe mo koristutuko ko ape ako ko nga he osi ai e nau fund ana dolo mo he nau panke lau miliona Joka wale pe ko nau ofa mai nau tolia o nau totonga nau tolo ha tau toko te au a tau tolo ke nau au. Si vesta ha mea mau ai. Koi. Mona. Ka o whae hanga ki he ke ngai kau taha koe ni mau lau kau aki California. You know? Tala noa computer be mau pepe o ewa mai ki Silicon Valley. Koi. Au pau pe ke fai ke lele mai ko ni ke fa ha ki Silicon Valley o sio ke kau tama ko ya te una mo he na to me lau piliona Koi. na ha ki mo ai si la ve tau fa nau mo nga hi feito ke he pe pai sio ki ai ko me ka nga mau o fato apito si mo nga helo to fare ko ke puri te mau tolo tau masiva tau ka ta ki pe tau amana ki pe ba me be tai mi te tau lava te ke e toi fu fai ngata ko ni ko e fai to ko na tapu i tonga si ai ha kau matiketika te nau lava me murini ke si toko ni e tau whanau ko osi wesia ki nau toli he trucks mau si o mata bea hen si vesta o fia mau a bita e toko ni lahi e ke whanau ko ia nga tui ko e tau whanau na ke nau ilo te nau o whainga ta ia pehe ka ko nau tō foki ai pa koe ke nau te lava ilo po hane e whain they need our help ngai tau whenga ke whaka auha drugs io whaka auha drugs e oa te wesia e whanau ko te ke wesia ka ko si whanau ko ku osu wesia we have to help them si we stau te epe hamea ku ke tokanga ki ai Malo bito malanga pe ko tui ko tano le re ni ko ke fai ahoni pe ku mahino pe tafele re mai ai fakau kau ke mahuinga ko ya ko pe mo mahuinga ke tau fanau ki tonga ko ngai ta tu aki mau pe fo ke proklama ko do pe ke ngai matu amo kinau tol ko do pe me tonga ku na fanong he proklama ko fainga mari ko ni ke ona na hanga ke me ai ko fainga mari lahi en ko lava ke mo wawange matapa ke lava whainga maria na whanau he ako. Ko ngā ko taha ia mea tau tui ki ai pe ko hai whainga malai te na wako ai. Ka toko ni ako ki hanau kahau. Mo hanau ki whamiri lava ke na mou ia he kahau. Ka koe ia mea te tokan kei mamarang. Ko tui mahalo ko toa pe ai konga lava he ta proklama he ahoni. Atu peke ke whamā opo mo ke whaose pe ta proklama. whamalo ta bito si we sta ko ek pe mo e kai nga tonga ku o ate popo aki ofa ai netueka i kare waka universi e tonga koto ape tau te whito te mo tolo mo he loki mi sini ho tau waka o kai ke whaingo fua ono ngā wei o e pure a ngā lorotonga ia ku to whanga e whonua he whainga ta alahi e na tapu oku malawa Okay. ko uhi
O kui kai ko fonua lahi atonga ia ke whainga ta. O koe ki fonua si apita atonga. Pea o ku hanga atu ai ngahi fonua kawaia Amerikani. Ki ha ui tokoni mai ai pare mea pa mai pureanga. Ka ko whamore atu ka pau ko talano atu he mea ku mo osi ngāwe mai mo toru ki ai. Okay. Ka ko hi ko ilo i he maunofo he ni. Ai ngahi waa kehe ko pau ke fie mauia ki hono tau e drugs. O ku ikai ko kina autolu pe, o ku nau i otumu a koe ke kumi pe ku i fe. O ku te ai mo fu kau toke tai, mo fu kau counselor, o ku fie mauia koe konga ia e timi koe ki hono tau e drugs. Pea kou kore atoa waia e hoe pa mo e kainga. Ke taha ia o hinga lahi o mau kore ai. Ke osi pere ka me high schoolu. Te whakafona ne fōmu. Ke heka mai he whakapuna. Hau e reka koia. Koe tau e nima. Ki he hongo fulu ai hau e reka koia. Koe toke tā filo sefa ia. E foki atu. O whai e counseling kon tau tala noa ki ai. Pe ko ha toke tā sino ia. Pe ko specialisi ia. Ke ngahi mea ngā aue whakateknolosia koe. Tene lawa hulu i e kristahi. Tene lawa hulu i e wawa. Hoi me ka inga o tau mua ta tau ke tau whai hanga au e lolotonga e tau mo ui. He ilo e tokoni pe aonga ki o tau whonua. O kui kai ke tuku hifu a ki mou tolo mo ngā au i ho tau whonua. Mau wha malo atu. Malo e ngā au e. Mau wha malo ki kau whai whekau. Malo e lotu. Wha malo ki kau taki lotu. He kai ke tō noa a homo ngai loi fofonga uriringi he kere whonua. Koe tangi ki he o tua. Ke iai ha alo o whamaatonga. Okay. Hoi koe kainga ku tawange pe ku hoko e tau polo kalama, ko me e tene te lawa holoki e tau wahe. Ka tau te mao ha fe o whani mo ha fe whakamore aki. O tau ngoi koe tau mata i koloa, e tau nofo koe fe o whani. Neongo na tau tupu masiwa pe i o tau ngahi whamiri. Neongo na e paki pe ki fo isia ine o tau mo ui ai. Koe mata i koloa ko ia ke tau kei puke pe tau fe o whani. He koe iwi lahi whaka uria. Mo e koloa lahi mo e tāpua ki lahi. I he tau kei nofo pe o tau fe o whani. O na hoko e tau kehe i he tui whakapolitika re. Ke tau ke ai pa tau fe motuhi ai. Ka more atu kai ke whakalawea i. A koe ko ke whanongo mai. Ka tawange pe ke hoko e tau fe o whani. Ho tau ulunganga whaka otua ai au tau pore ai ho tau tonga. Ke tau kei tuu pe ko ki siweri. O ku tapa he Pasifiki. Ko ki siweri pe ko tonga. Ka tau kei nofo mo tau ki hingo au tau lau kau aki. Otu Wherenite, ta Friendly Island. Ka ko ofalahi atu apitu, i he tonga roto kotoa pe, whamarachi vesta he whainga maari u tuk mai taulanga ke tāpu e kina, aki mou tolu, o tau kau whatahi e pro kalamani, mō ki nau tolu te nau toku whanonga mai, pea mo e tonga kotoa pe, i ha wheitu pe i maamane u tau iai. He nai omi ki tau tolu he o tua ke tau tupu whanua. O ku tu he oseni. Te koe ui o he aho ni. Tamatonga. Tu o ngā au he ko ta kolo ai ke whakamonu. Ta lotu ki he otua. Ta lotu pe ki he otua. He tene lama pe o toko ni ki taua. Ke ta whai e ngahi mea mana na e kai ke ta amanaki te ta lava. Ta ko ofala hea abito Silvesta pe ki he tonga kotoa pe. Te mihi netu eka i kare wākai universi. Lewe malanga taua. Malo pito malang. Whamalo atu kainga ke mo ke na fo i mai tau proklama.
Mo no mamata e proklama ko ni ku atu he ahoni I mehe I kare wakai. Te whawhete ki mo tolu ki hui kahau ke tau time tatau be, tau proklama ko ia pa mo networka I kare wakai I NBC. Ka mo mea.